voin hi November ni som hi pakwa sam hi som hi panga nia voin nia Rafael Football Academy te chuanin Youth League buat soin voin nia an academy no pangte inti himna hun an man puya kini po som ve kan nia ti chuanin voin nia Rafael Football Academy no pangtenen kun kan mang dona Rafael Football Academy nei tu pulom sanga chunga ko lom thu kan soi tak zet ani ni sa kan nom rei le tu kang soi toi te tak soi ang re lo bang BC te ko lang poi tu te zawai chabe ka puk zawa abi gin voina kan local san Rafael Football Academy Youth League ka khel zirlai zong te in pu pulom sanga hoin hete ginan ting lo ting te i lo bang le ya kha na ran tel the lo ya ni footballer ni tum jang ba par te o le na footballer ni tum vekin nia poi mo ber chu thoi ani chu wa chuan in ho tu pa u lo ma thui noi me tur ni in discipline tha ti se theya in ko na tha ti se theya chu wa chuan ni tu na ya chuan bi zawa ta pau in traffic anga footballer football kheli e zana na mangi nom an tam tak ram to ni e zon tam me ni lo wa ho sak pui na thamani multi millionaire ni theina ni chu wa chuan in foi takin display chatak hoya how to the two o in low in zir sawula footballer hot ling ni vek turin tu sakna kala jeuni apoi mo masapera ro footballer ni tu chuan sportsman ni tu chuan thuai angai display ni thata ngai zuk le muwa ma te roi the thilan in fili mangai chu te tu chuan tu na changin ri ru sia bola thuai na nen display nen ma ni thunun na nen chuan in anot in vek the ani chu wa chuan in apoi mo ber thuai na ma ni thunun na kan nei bula Germany soya faile chungchang ran sei lang zewa kha kan nu le pa te huitling te chu an ni tur an ni to in zir tir pon ti va kaina om to lo ma se nang ni hi violent the future in dia chu fan chon kong eng kima faile chungchang ani mo eng zir na chungchang ani beng kong eng kima ni se kan nu le pa te chu an ni tur an ni to wa ti va ke to lo nang ma ni zir lai trainable ni lai he ni ri ru tikpu in malang pan zel turin kan ngien jawa duk sang na kan han jawa match nuam tak khel ula in tiam le people te kom lo ula adu le mai hun ni mom tak mang ho tura nga yang lo me yang chang ta khop mai lo me dấu phân lên dùng tê chuyện thân thì ngâm mi hoài sen sẽ sáng mơ dám ngồi lâu khó xuân đầu rồi tô na cần ra mấy đô nằm lên kêu lâu ngày
ngay mình cả ê phật tây tro tu tiếng ấy cho nó yên về mấy đây chuyển thêm mò ăn chắc cái em đây tu tiếng chân về in chuyển tết kinh khề lên em đón mi hắn sạc lâu là lâu bài bài luôn lên hắn sạc thắc lâu thì khai mấy rồi khai lâu lòng về thô ru lâu bài bài ru vẫn lăng trà tu nào hiện in Rafael Football Academy youth tournament an buat saya hay kan kala academy nau pangan lo tam khop maya chuanin anin khelai te coverin eng amo an tilang don ni hoi lara buon academy kal vewi undering zata nge khel don 15 amo in final don em final don mo eng position ang tan midfield amo le champion in ring em le champion ang Thomas in khel ve don em khel ve don mo eng ti bang nge khel brotherhood amo chon final in lutinami like lo pero le van fel tak em nang ni eng khel in khel in tla to mi nge ke demin tel ve lo mo nang eng ei tuina rubber zone mi football an tui ve lo mo ni ju hoi Alexa i khel lak lo mi kom lo mi Alexa Alexa an van pui hlom em hey polo khoi lo te engange khel ve don ka shelo oi khel na team po shelo do team luna chon finally lutem lut mo eng khel don undering sat 15 amo apui do ne ngoro hey in khel vem nang ni in chen ting khel in lon enemy in van fele khoi veng ting in ni fil veng mo chuan nang fil veng ve kami mo harmon veng mo khaya in khel ve cha kem mei chen an lo khel boka mun sang an khel ani academy no pangan lo tam khop mai helai po hianin mei chein an lo khelam hun sang ti hian an khela chu hemi zo hianin under 15 final mi pa big omle doni an va thiam hlom ve mei che po an thiam hlom khop mai in khel ve don em boite tu ngai ming in team enge in team ming Daisy mo khoi lampang hinge sing lampang hi mo final mi hei hi in champion angem khelo mo in khel ve don em nang ni khel ve don mo ngati jersey hak lo I chang lo ni mo thiam an la lut lo ni hi chon nang ni enjoy o ma mi nen ve mi le van fel tak em khel ru le ava thiam ve so number 7 so yes apa uyom ve hey helai hianin under 10 ho tuna hian helai hian an lo khel ve le an va tang hlom ve va pet na ve kha chu an van thiam hlom don em ni hi under 10 he la ma hen nu le pa te po an lo tang hlom khop mai an fa ten lo troi oma ki parin lo man ai
หูเทม ไม่เตียง อัตตะกับหูนมด้วยจกสตาอัตตักซอยเอ็นเราเลย ก็เราตักเป็นแดง อ๋อโอเลยกับบุลาเฮียนินราฟาเอลฟุตบอลอะคาเดมีในตุปาเลเอ็นคอลตุปาที่ไม่ยังเอามาเบียงนะเต็มเตะกันในโดนนี่ผู้ลมสร้างอะอะคาเดมีฮีเอ็งเตียงอินเงอินเอ็นคอลตุน่าเฮียนินนาวปังเอ็งจักเงเอามาการขัดว่าเอ็งจักเงเทรนนิ่งอินในปุยไทยตีข้าของไอ้อินมินเชลเทม lo mo me masain ei si moya ano kwa YouTube channel link kan som na tengai poi moi minon man puya kan lom tak se zeta ni tika kan soi masa chong kan academy hi ne Rafael Football Academy hi tuna hian no pangza som li le paruk chong kan ne ya pathian ko ngai na zara kan na ve kop maya coaching staff hi tuna hian mingin panga kan oma ke he ko changin ko oma ti chuan coach dang hi pali kan nei poka ti chuan kar khata hian tlang puin voili practice na hun kan mang thina thotan ni thole ni ninga ni le inrin ni hian kan practice thina tunan kan academy hian mei chia hi somli borwell kan neya hi asan palio lovin achang chuan in kan kallo ni jinga te po kan ko zeu thin bok ani chutiang chuan coach panga in academy hi kan hen kol mek ani ole alo ma me ani le hei voinia ti hian fila in lo mup maya enge voin hi eng program in man dan le voin ni hi eng wanga hetia mang hinge in ni ti kha min sile them ni hei alo mom kop maya no pangkan nei chane mangreng sia tin in ti limna te nei la kan te kum top exam zo ton hulama ei kan ngen na ngin as civilian trophy le medal te min on sponsor saka uzaute chunga pokan lom hle maya ti chuan tun huna hian voinia hian youth league November ni som pasari vela changa kan lo khel kan to kha amor kan boka sub junior category le junior category kan chena category nga tunayan final an khel mu pa emi zo hian lo man sem na hunte kan lamang chun jom do ni ole ichunga kan lo me pek in sau to mi khơi lo kalok te in chol mo in la chakem tuna goleng sang elu to wan mo bete khong ai ni ming mi lo sil Elizabeth lan nun ngili Elizabeth mo ani le in i khel na team hi enge pink mo chuan tuna hian in la chakem eng za tin nge in la chak 1-0 mo tuna hian first half ami ole khan lo me ena vena enga nge khel don nang team mangaya mo ani le under eng za tange khel don eng position ange left ui ga mo champion in ring thau mo ole lo like ro le thank you tungai min kha ring din larin dikimo achin khani sai mi kha academy khani lutvem a shim ni va sai thiam ve tungai sai zir tir thin che anu le apa mo tu tinga anu ming thari khoi veng ai nom din thar veng am din thar veng sai thiam an tam ani le deburi khai shem
ai nin naim an mani tin khan income chaka mo lo zai char char ro nakina youth icon I idol te ni turin o lo zai char char ro le lo bye bye ro le no ro sanga I engti ma ngai khel don I khel to in ta to nge in ta to mo van poi tu te nge ne lo wa voi khat mai chak lo mo ani le in nang ma ni ming kha enge in team ming ve kha team Joseph mo tu mai ne lo tin ani mo chun to I tun youth tournament chung hianin voi khat ma goli khung lo tin ami van poi tournament le jong gol khung tong o try bui te nge ming muan pui mo anu mi tiam football hi I tuina beraniem o ni mo o football lo khel zel ro I lam thiam em han lam chin lok te o awa han lam thiam em an trăng khop mai hei tôi nu te en tu te hin lo I sualang ti te poi hlom zo ka nian trăng lut to ka an trăng hle mai an fa te football an tui pui tak zet zeta he tiang chon in fa te tan po hlotlin na kong a ku ani iming mi lo shil lan lu pui mo I khel to em khel to mo I in chakem tuna hian sin phur to mi in lein he tok mo nge no mi tiam football hi le lo bye bye ro le 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 lo hoi ro le awa han moi em na leng moi ani I khel ve don em khel ve don mo ani le ngai tuina ber football mo avan tha em le like lo pero le le iming sei ro le Jordan khoi veng sim veng mo engti ma ngai tu na khan khel Titan mo in chakem chak mo chon ti khan champion tinami goli khung em khung lo mo le tu gol khung anom em nang ma mo gol eng sang ngai khung gol hi mo khoi veng ngai om veng huna mo van tu ngai pa mun siama avan thatak em le tu nang ngai ming tu mo Rohita mo khoi veng ngai om khasi veng a mo tu na in champion ami tu na han le van lo mom em iming mi lo shil Philippa khoi veng hun mo tu ngai pa Elbia mo I ani le I u kha academy om tro tu na hian khoya nge om kha CC academy college pa tro chuan tu na khan goli khung mo enga tangin nge khung free kick tangin mo chuan engza ting en chak 3 in mo le kan lo me hem tu na no pang ho ti mayang under 10 te under 12 te khel zo hianin under 15 hianin final an khel do ni a hmunom tura po ngai la final kan en don ni chon khi lampang khianin an opponent tur ten oma an opponent tur te lama kan kalang an ni hi enge kha team kaya kaya team te ni pau kho kaya team te an tlan pa kai hi tlan chak atlan chaka wanglai pon chu wangjonin tlan chak viau tura nga yang an team chen chan dan hi ka hre chi mai ti hianin sarlom sang a thian te mingin team hi an set ani an academy chunga vek hian ti hianin ka he thiam che khi lampang hi kan en ve leng ole Spiderman a bolo khal phero le van thiam helama Alex champion ngoro ming milo shil ro le Alexa mo khoi veng ipa ming milo shil vuana mo chuanin tuna khanin champion ami eng team mai ni khan ang ni kha brotherhood le le tu dai khel zo che fortress sing khel che captain ve ve kharong kal le thei tuna hianin ei team kaya opponent turte ania nang ni hi team eng team mai ni kha tumo team mangaya lal mangaya team te ni mo mu nom do ne apui do ra hemi zo under 15 ania mate ho apui do ne
tuna kan hmu te hi team mangaya team te an ni chuan khulai kan kalsan tak te kha kaya team te ania milo shil RMC vanlal chani mo tuna in khelna team kha enge Lotus mo in sakem chakmo ani le khoi viang ei om go down venga tungei nu lepa silarin om mo o ithiam hle mai football lo khel zel ro ale iming milo silver ole Joshua eng team angai khel dong kha team mangaya mo I captain em captain lo mo chak jok in ring em ring mo ole chade in khel ro ole Ming milo silver ole so din lian ek team angai khel don team kaya mo I captain don mi in ne ring em ring mo ole chade khel tuin du sang kan han se o like ro le I chào em mo chào mo chak lo mai chang ani mo I lim lo em a haul tu in ti lim na mai ni voin da chu ril ru na like an van thiam lom em football ni nu men ti em van cha em Under 15 10 final an khela minute an khel rei don lo minute som panga chawin an khel dona tuna in khel mek te hi lelam hi team kai le team mangai te an nia Wedo team kai ami nan Ramona bum na sa ve sab na chan sam hulo tat avat teu ve an ming kan chelo hlom tat me han comment vak don pon hei lal ramona hi ta chiang hle a mudika mo so ve na he peka Vena. Avaron clear chave. Tu ai pai min kha. Joshua An ming lo sei zel te Ki tu nge. Akasa mo. Nga cha bol man het Jodin liana. Jodin liana bol control pheya. Ala ya peya. Al bena fapai ming ka selo eduata he tu nge mudika laramona Joshua le laramona in betelaron lak sak tat mai vena hi winger kan garing te chonin under 15 ajana chapol ani hi tournament apo kan husinga chan sain siam the dole ma van kat moi ve Jeria la thaulea bola controla Jehon thu bola peya lo slide ta handball tat mai Ramona le vena tuna hian under 14 under 15 10 final an khela asen ho hi team mangaya ania bip singha te hi team kayate ania tuna hian goal ala lut lo ani
am fat chateri Valentini kha aum tai chon on kalsela nakina offside half time ma hian vena pea venan bola control a thu bola pea lo block saklat mai te kabok akasa tisual avan chiang em Parang Daniel. Sarong lok. avan moi a kha chua bola papa hay song ite Lo kan sakze lang oh. bet lam pang hoi juk